kan hriat theuh angin kum sang ni som pali le sang ni som pakua Lok Sabha general election ate BJP in party mala sarkar na siam tura seat mamo zat mu ve ve in ne takin sarkar na an siama chuti lain heng in thlanpui pahnia te hian India rama political party upaber le rorel na changrei ber party Indian National Congress in Lok Sabha seat omzong zong zat atanga za asom an lak tin lo awangin Lok Sabha hian leader of opposition po anei theilo ani chutiang khopa Lok Sabha in thlanpuia BJP an chak chuan ramchung state sang-sanga legislative assembly in thlana te ngong anei lianin BJP sarkar apiang chhozela thil an ti thei chhotak em awangin majority an hmulo na state ate po sarkar dinglai ti phelin an telna sarkar le an thunei na sarkar an din chhota zela Goa Madhya Pradesh Manipur Nagaland le Karnataka te mai baka tun hnai dewa nikum sang ni som ni pahni jun thla Maharashtra party dang sarkar te ti phelin party dang MLA te lamtanga siamin sarkar na an siam le ta kha hani a heng an malak na hi a chip chiara soidon chuan rei tak soitur rawm ome hetia state sang-sanga party lian te ti phela an lalna sarkar an din hlotlin theilai hian state then khata ero an hlo cham ve thowa nikum jun thla Shiv Sena party ti phela Maharashtra a sarkar na an siampui hnulok August thla state party te chunga BJP che dan chu thra tilovin Janata Dal United JDU hruaitu Bihar Chief Minister Nitish Kumaran Bihara BJP an thopui na titopin Chief Minister hlui Lalu Prasad Yadav falam ahoya Lalu afapa Tejaswi Yadav Deputy Chief Minister ratana mangin sarkar thar an siam zom ngal kha ani a chumi hnu October thla Telangana ruling party Bharat Rashtriya Samiti BRS party MLA palite BJP o palai pathumin BJP alut tura an thlem lai le sum tam tak an tok tar lai video recordta social media at he dar ani a BJP palai pathum te hi man an ni nge heti lai hian Delhi le Punjab te po Aam Aadmi party in an party MLA te BJP in cheng tam tak tok tara BJP alut tura an som thu an aupui ve mek boka mitam takin heng thil te hi atak tak ani po kan ringlo hial mai thei mase BJP hian Aam Aadmi party sarkar abikin Delhi Arvind Kejriwal kai hruai sarkar hi sangni sompanga trangdai to khan ti chiata ti ke tumin nasatakin abeya Chief Minister le Deputy Chief Minister mai baka MLA tam tak Delhi police in case yam sakin ti mual phowan tuma kum khat an sarkar tlin ma in Aam Aadmi party MLA som pahni la in man an tok mana Arvind Kejriwal Manish Sisodia le Satyendra Jain tetiamin MLA somni pakhat telaka Delhi police hian criminal case sang somli pali lai an ziak lut man bok BJP in media lama na sataka au puin amual pho theyang berin Aam Aadmi party an beya mase heng khesa te hian ko tin Aam Aadmi party MLA te hi achwa zalen vek thung tin sangni sompanga Aam Aadmi party in MLA somni pakhat parliamentary secretary aruat awangin sarkar atanga ham thatna dong an ni ti in BJP lamin MLA an ni na atanga banti ran phuta Election Commission of India thutluk na le rotna angin President of India in heng Aam Aadmi party MLA te hi sangni som pariat January an MLA ni na hli saka mase March thla Delhi High Court in Election Commission thutluk na chu adiklo ti in Aam Aadmi party MLA bantak te chu MLA an ni na pelet le chung hunlai atangdai to chuan BJP hian Aam Aadmi party ti mual phova Arvind Kejriwal hi Chief Minister thuthleng atanga hnu thlak an latum chhun zom charchara tun hnai mai thlamasa March chohnulama Delhi Assembly budget session nei zota ka po BJP MLA te hian sarkar rin tok lo na motion
no confidence motion puluta Arvind Kejriwal kai hruai Aam Aadmi Party sarkar paithlak an tum hle State Legislative Assembly ate hian no confidence motion soiho ani theinan member zong atanga za somni talin chu motion chu an thlo pangaya chumi hnuah speaker in soiho na hun le vote lak na hun na hong le thin member zat ve aya tamin chu no confidence motion chu a thlop zong an vote ani chuan sarkar dinglai thria angai thin mase tuntum sarkar tram kalmeka Delhi hian Aam Aadmi Party in seat somsari oma MLA somruk pahnih nein BJP in pariat an nei ve a House no confidence motion phar ani a soiho ani theina tur ringot po in BJP lam hian alo bera MLA som pali thlop na han mamo a MLA pariat chau an nei chunga no confidence motion putlu an du thu speaker hne na an thelu dana hian Aam Aadmi Party MLA paruktal alo bera an mani thlop tura min thei anin beisei ti na ani Speaker hian no confidence motion chu March ni somni pakua soiho ani tur thu apuanga mase March ni somni pariat thlenga BJP lamin an mani thlop tu tur MLA an hmu zo tak lo awangin an beisei chu hlotling don lovani ti hria in Speaker hne na no confidence motion putlu an du thu an thelu kha March ni somni pariat tlai an hnu kira ti chuan no confidence motion chu phar ani talo mase March ni somni pakua halo thlen chuan House Leader Chief Minister Nibok Arvind Kejriwalan BJP member 10 House an du zong an soi theinan hun remchang siam sakin confidence motion na puluta darkar khat chuang lai soiho ani hnu in chu confidence motion chu pass ani chumini House Leader Chief Minister Arvind Kejriwal thu sei chu tunai lo ngai thlang pu speaker tunang hun sarkar lai puya BJP sarkarin mi puitero relna rabbet tura rampuma thei to pachua mek laya voina he house thil thleng hi mi puitero relna ram kanla ni zia entir na le puan chua na haro pui tak atlingin ka hria niriat ni kwa vel liamta a session tran na ni hlimin kan BJP MLA 10 no confidence motion an putlu tur thu media anaw pui chiam kha ani a no confidence motion pulu tura MLA som pali te thlop na nei angai lain MLA pariat chau an nei ani si a chuti chunga no confidence motion putlu an tum thu an puang chu mipuin makanti in an thethiam lo hle a chanchin bumi pakhatin BJP MLA te hne na zo na ha zo in an ni chuan an putlu ngei tur thu an soi box si ti chuan keipo in makati a kan MLA te hi leimai the an lo ni reng ani lo mo ti in makti takin ka ngai tua ti in nui vurvurin a MLA te lam hoin abana phar chuaka a MLA te po an nui na sa hle chuta ti hian a soi chhun zom zela heng kan MLA rual hi amalte te in ka bia a BJP in an ti thai thu Manish Sisodia le Satyendra Jain te anga case phua chop manga zela khung thei reng an ni thu manga han vodan le BJP alut tura cheng vaibel chesom ni te vaibel chesom ni panga te a thlem an ni thu te min hril hlom ma se chu tiang vona le thlem na na satakara po chuan pu speaker voin hian kan MLA paruk chu soilo pakhat te po BJP hian min chu sak theilo ani hi Aam Aadmi Party in MLA somruk pahnih kan neya chungzinga chuan Manish Sisodia le Satyendra Jain te kan hnen an tel theilova abak somruk atangin Rajesh Gupta Prakash Jarwal le Rohit Merolia te Delhi pon an zin meka somnga pasari labang atangin pakhat speaker ani a abak somnga paruk te chu tu ma abawa bang omlovin tuna hian kading lama an thukim thap tia soilain ading lama thu te chuan wartak le ring takin an do kan han lo beng ri a chumi hnuwa ti hian a soi chhun zom le chutianga CBI ED income tax le thil chi hrang hrang hmanga an vo hnu le cheng vaibel chesom hni panga te vaibel chesom nga te po a tu ma an thlem thluk zo tak si lova chuan an motion ngai tua le soi ho hunata na speaker hun ruat thlen mani chia
nimin khan chu an motion deal na le kha chu speaker hne na tangin an lakir le ta ani a an din hmuna ding hini ta zokila chuan min hmusitin min diria manga an motion putlu tumma hlo chame ti in TV ana satakin min deuh so ang ma se ke ni chu mi puitero rel na a rin na ngat tu te kan ni a F210 no confidence motion putlu an du ani chuan sarkar ta na nam nul theilo thu poimo soidu an nei ani nge yang chung an thu soidu chu soina hun rem chang kan siam sak turani ti ngai dan karil ruwa ron lut nga la ti chuan heng te hi kan thian te thowan ni a tuna veila man thu ani maya nakina chuan dinglama te po min la ron fin du theya sin chu wangin an soidu zong an soi theinan hun kan hong turani ti in confidence motion karon pulu tatop mai ani a F210 no confidence motion an putlu hlo cham ma wanga an puala sarkarin confidence motion na putlu hi rampuma kan hriat voi khat na ani hial ome ke ni chuan kalsual na lakamin veng tur le kan ti tiktok lo te min hrila ramhason na min ngai tua pui reng turin F2 te hi kan mamo a anni nena soi ho na nei fo hi tha kan ti chumi konga chuan vo in hian pu speaker ahma saberin lom thu hril chekadu ngun takin kalau thira minute somruk panga chung soi ho na hun ni hona MLA pariat nei F2 te tan minute somthum panga ipe a dinglama thu MLA somnga paruk te tan minute somthum mi pe parliament in kai shruaina dan le assembly in kai shruaina dan te kanen chuan house chunga soi ho na huna party sang sang ten an member nei zat ang zelin hun an nei rein an nei reilo ani nga ya chumi hisap chuan kan thian te hian minute somruk panga a minute sari chau an nei theilain alet nga tam minute somthum panga lai hun ni pe a hetiang speaker hi an tam lo hle ang ma se kan unau te thu soi kha ngun takin kalo ngai thla a khati reng reng kha chuan sang ni som ni panga chu soi lo sang ni som nga thlen thleng po in delia hian sarkar na han siam lo hul huwa lang an vei zong le an soi du zong kha a holu lai e mani F2 kan ni ti awanga rem le rem lova sarkar lai soi sel phet ringot hian mason na a thlen lova ram le mi puite hlok na tur kan ngai tua in kan soi ho tur ani Kejriwalan Mohala Clinic sang khat siam atum thu asoya enga tinge zakwa somkwa panga chawa siam ti vel mai mai anau puya panga dang po chu kan siam bele mai do na lom sugar dam do ya omlo ti thu mai mai te confidence motiona anau pui chiama sugar dam doi chu kan dale mai do na lom enga nge in lungai chiam ni dam doi dang te chu in mu thalu tu kan ni lom ni heng kan unau BJP te hian sang ni som pasaria po khan kan sarkar hi pai thla kan lo tum to a khati lai khan kan hlawin kan jam ru ve hle a tuna ero chuan an ti thei chin kan hre chiang ta bel ruwa ka piang ari ring an tiang devin an ri hi a ringin an vo pu mana em em a chung rila eng ma an lo pai tak tak si lo Aam Aadmi Party MLA somni pakhat te disqualifyin abak dang chuti zat kan lamtanga kan siamanga tichuan Kejriwal sarkar hi pai thla in Delhi BJP sarkar kan siamang ti in sangni som pasari vela thu an thedar chiama chung hun lai chuan Aam Aadmi Party in MLA somruk pasari kan nein an nin pathum chawan nei thunga chuti chunga sarkar na min chu sak an tum kha makkan ti in kan hre thiam phalo hle thin kha ni a ma se TV lama thupuang tu ten he thila hian Amit Shah ten an theito pan chua Delhi sarkar na siam nge yan tum ti in an ron puang chua chua thin kha ni a chutiang chuan sangni som pasaria theitop chua in Aam Aadmi Party sarkar pai thlak an tuma sangni som pakua le sangni som hian tum hlo cham le a tunan hlo cham le boka tun nuwa chuan tum to lo se a thang zana tlem te tal an nei ani ngai chuan ati in ruling MLA ho nui ri le dokan beng ri a ring hle chuta ti hian a soi chhun zam zela nikum October thla khan Telangana a sting video ti chua ani kha in lo en ve vekin ka ringa
Telangana Sarkar titluturin BJPI o mi pathum mankala BRS MLA palitenen in muin anindor. Chuan indor na chuan BJPI o pathum te chuan BRS MLA te chu Amit Shah le an party thunei tu sang dangtene na in mu tir tiamin chengvai bel chesom nga theu pe kan tiam boka. Chu mai nilovin Delhi Aam Aadmi Party MLA te MLA pakhat chengvai bel chesom ni panga zela leitura MLA engemaw zat an biak min to thu BJPI o te hian an soilang bok. Zana Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao wan minron phone ngalin Arvindji thuruk hriat ka nei ania I sarkar paithlak ani don hnai tiin minron hrila kein khai lungai su kumthum liam ta tangto khan hetiang thu hi alo manla soi char enga ma ngai du su kalo tilet ve thung ma se BJP hopo hi antimaklutuka kan MLA te pakhat mana cheng vaibel chesom ni panga handa lain Telangana MLA te manatan vaibel chesom nga zelan phal thunga anti fair lo tak takani hatiin ruling MLA ho nui ri le dokan beng ri aring le hle tunma in lo tum na sa to a zana tlem te talin nei ve te ani ngai chuan tuna chuan tum buai du to su Aam Aadmi Party kan nia Bhagat Singh hnung zui turin om kan ni atul chuan khai hlumna do sana po lon turin kanin pe renga hetianga sumale mai thei kan ni lo ramtana nun hlan in huam kan ni a ramle hnam phatsan thei kan ni lo voin hian heng ka dinglama thu mi huai sen le mi chuan om tak te hi lompuina ka hlan du a khovela chakna le thil ti theina om zong po ina ti ke zo lo le ati chiat thei lo te an ni kan unaw BJP te hian sarkar paithlaturin kan MLA paruktal an lama hruai pen nge yan tum ru hle a ma se pakhat man hruai peng zo lo ati hnu in ading lama thu an party MLA te lama ban phar chungin an du angin an lama in tang ta si lova in chunga thil thalo an ti te in hlavem ti in a zota hlau ti in Aam Aadmi Party MLA te chuan an chang chuta Chief Minister hian in chunga engemaw halo thleng ani po in thlasari thlariat vel zela in ta na nga yanga abak chu engma ti theidang an nei chuang lo zela an khung cheu ani chuan in tan ukil thaber ka ruayanga inom lo chunga in chung komamo zong kalo ngai tu abokang ti in an party MLA te chu hrila MLA ho chuan na sataka dokan beng ri chungin zela tanan hlo thu an soi chumi hnua Chief Minister hian ti hian a soi chhun zom le a tun hnai ni engemaw zat kal ta chung khan Prime Minister Modi an hmun hranga thu soina ED le CBI in party hranga eruk ching politician te atipum khatin atan rual tir me kani ti in a soi thina a soi dik teu khop mai ED le CBI te hian party hranga politician eruk ching lian tak ho BJP alut turin an som khomin an rut khom me kani a Prime Minister hian a soi dik teu khop mai ED le CBI te hian ramchunga party hrang politician lian deuh te hne na kalin an chala silaya chuktu chungin BJP alu nge I du zela lu ti in du thlan tur an pe thina chuta chuan thil dik lo ti to thin te chuan zela tan le mual pho a in BJP alu an lo thlang thin Manish Sisodia chala po silaya tinin BJP alu nge zela lu idu ti in du thlan tur an pe a Sisodia hian BJP alu thlang lovin zela lu alo thlang thung Satyendra Jain po in BJP alu ai chuan zela lu a thlanga Hemant Biswa Sharma Narayan Rane Suvendu Adhikari Mukul Roy le midang hrang te chuan BJP alu an thlanga a chan chu tunhma thil dik lo an lo ti to te awanga mual pho an hlo wang ani Manish Sisodia le Satyendra Jain te ro in thil dik lo an ti lo awangin reitak zela anom reng thei don lo ti hria in zela lu an ngama voina bel an hmulo ani po in naktuka han hmulo ani po in natuk le a chuan an la hmungei don ani ti hria in huai takin BJP vona le thlemna an hnol ngam
chutiang chuan BJP hian ram chunga thil ti sual le dan bo chiat lian tak tak nei politician rualte an party an sengkhom mek zel ani a hun hi angai renga ding lovin na in thlak danglam thina tuna BJP in sarkar na changin Narendra Modi Prime Minister ani a nakin engtik ni ya emo hero chuan an sarkar na hian kalsan nala tul ve ngei dona chumi huna chuan olsam te in India hi corruption omlo na rama asiam thei to ang eiruk ching le diklo taka thil ti ching politician te ED le CBI manga BJP akhung khom vek an ni awangin an sarkar to lo hnu a chung eiruk ching politician te chu zon buai le chui buai vak ngai lovin olsam te ahman zung zung mai to turan ni a ti chuan India hi eiruk na omlo na ram mani to mayang ti in nui vurvurina soya ruling lamin do kanan lo beng rina sale hle chuta thutak devin ti hian na soi chun zom pu speaker pathianin Modi ji hi ramrong bol theina tur chance thatop kho ka pe a adu chuan engpo ti thei India hi ramhlatak min thlen pui thei din hmuna pathianin na din tir ma se chumi chan le nan chuan eng thil thil tenge ati hi rampuma eiruk na inti buai na in hmelmak na le thinrim na chi atu in mitin reng hlau thong le tride kina siama ti buai lo rampo an nei lo kenin ramta na hinlung rual taka na tho kan du lain ani chuan min do renga mani sisodia te po education a na tho thata wangin Delhi mai ni lo rampum ta na zirna ti ma son nan man ruwa te han mang tangkai se ramin ma son phadon te lul nen chutianga ti anek chuan ti hian zela akhung ani a rammi puiten na sataka hne na chantirin ramrong bol na thok turin chance thata kan pe a ma se chu chance tha chu ani lo zongin ahmang ta hlau thung ani hi ED CBI income tax le man rodang sang sang mangin ramchunga michitin reng an vo betin an thununa na thok turin tu man chua zalen lo voina kan sira thu kan u naw BJP MLA te nge po hi mani du thua om theilova khua khir tlat an ni a an ho tulu ber pahni ti lo chu midang reng reng po mani du thua zalen taka hun mang anom lo chutiang chuan an party chung le po na michitin reng thununa khua khir tlat an tuma ramchunga TV channel lian ber le kan media te BJP le Modi ahman ruwa an tang tamai hi mitam tak chuan kan re thiam lovin mak kan ti mai thei heng TV channel lian le media house lian tak tak nei tu te hi ED in case pahni pathum te han siam sak deuh vek hlom awangin antan Modi alama tan mai lo chu du thlan tur dang a om lova nangni po an din hmun anga hian ding ula hetiang hian in ti ve thawang chutianga media house lian te an thunun vek ba ka chuan judge te sumdong lian le thil siam chuana lama na thok lian tak tak te thunun tumin an ve thlem reng boka an party ni lo party dang sarkar na state te reng na thok theilova siam man tuma Aam Aadmi Party kan sarkar na state pakhat Punjab a po budget session ko turin chief minister in Supreme Court kongkhar akik angai hial ani kha tuna Telangana sarkar po an bill pass sa sompahni zet pompui du lova governor in tharuk chung akol tlatawangin Supreme Court an kal ti te kan hria a an party ni lo party dang sarkar te reng na thok theilova siam zel an tum mai hi enge om zia ni ngai ni hetiang hian ramin hma son theidon em ni le pathianin ram rong bol theina tur chance tha pek zong mang tangkai lovin prime minister hian aliam tir ta vek ani hi atop nan kan unaw BJP member te hne na he hi ka cha du hetiang no confidence motion ti vel mai buai pui hian in hun khoral du to su voi enge mozat in tum hlo cham to a Aam Aadmi Party MLA te hi party dang MLA te anga suma hle mai thei an ni velo tuna somruk pahni kan ni a sangni somni panga in thlan zo a tunma kan din mun somruk pasaria kan let le nge ka be sei bok suma lei chi kan ni lova lei min tum to su kalome